babu 5 fasulun 7 darsu en kamin hajul muslim no yewta en fil mawaris bi maana fi ndondiji ɗi wa ahkamiha e ñawoji mum ɗen dambugal ɓurgal sattude e mayre kayre deftere nden gandal adetengal jaɓitede natte e nder gande ɗen ko ngal woni ko natan ɗen ɗo ko wiyete ko ndondi kala komi wawi kala komi heeɓi feere naɓande en toon ko yo en jaɓu weltoren kala ko tawata mi heɓali toon haray ko yo on yaafolan hara on felali lan kala ko tawata mi diwi ma kala ko tawata mi naɓi hara wona noon naɓirte yahen ndaren karmakoɓe ɓurɓe towden ɓeyden feññinande koko mi wawi komi naɓanta en wa fihi no e maggal 12 madda dambuɗe 12 almaddatul ula e windande 12 almaddatul ula windande aranere nden fi hukumi tawarus no yewta en fi ñawoji runugol ngol attawarusu runugol baynal muslimin hakkude julɓe ɓen wajibun ko waɗɗi ɗum bil kitabe ka deftere allah wa sunnati e ka sunna nelaɗo meɗen o mouhamadou sallah sallam seede on qala allahu taala allah tirɗo to ɗon daali li rijal noɗen worɓe nasibun mimma taraka al walidani wal aqrabuna wa lin nisabi kadi noɗen sonnaɓen kadi nasibun geɓal mimma taraka al walidani wal aqrabun mimma qalla immorde konko fanɗi min e jawdi accandin aw kafura ma ko ɗuuɗi e muɗum nasiban ɗum ko geɓal mafrudan fardangal wa qala allah daali nokkugo yusikumullahu fi awladikum lidakari mithlu hazzi l unsayayn wa qala rasulullah sallah sallam nelaɗo maki alhequl faraida jonnite geɓe ɗen mbiyaali ha joom majje fama bage kala ko heddi fal ula rajulin dakarin fal awla haray ko ɓuri handude e muɗum rajulin dakarin ko gorko e gorko neɗɗo gorko legoy wa qala wi inna allaha no allah ɗaɗawata gomɗi o jonni kulli di haqqin kala jon geɓal haqqa geɓal makko ngal fala wasiyata wasiya alanali warisin ronowo almaddatu saniyatu windande ɗimmere nden fi asbabil irs no yewta en fi sababuji ndondi ɗin wa mawanihi e sakkotoɗi ɗin ndondi ndin hara aronata wa shurutihi e sartiji mum ɗi alif on no yewta en asbabul irs fi sababuji ndondi ɗin la yahbutu tabitantali haɗin hay e goto irsu ronugol min akhara immorde goɗɗo go illa bi sababin sona sabu min asbabin salasatin immorde sabuji tati sellataka goɗɗo rona goɗɗo sona sabu gotel e sabuji tati wa yakoni ɗin awalan ara nun ɗum anna sabu ko dambe ay koni ɗum ala karaba to ɓattodira be wono musidɓe hiɓɓuɓe ben yakuna nde laata alwarisu ronowo min aba il mawrus hara ko jeeyaɗo e babiraɓe roneteɗo aw abnayi ma ko jeeyaɗo e ɓiɓɓe makko aw hawashihi ma ko jeeyaɗo e calɗi makko kali hoti wono nene gotoɓe wa abnayim e ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen wala amam e bappiraɓe wa abnayim e ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen li qawlihi taala wali kullin kala jaalnami waɗani ɗum mawaɗi e heftuɓe fi muɗum mimma tarakal walidani wal aqrabun saniyan ɗi mum ɗum annikahu ko desal wahuwa koni ɗum al aqdu ko finde asahihu sellude ala zawjati wonde e hoore resindirɓe ɓendi ɗo walaw lam yakun bana on hay tawini ɓe laataki ɓe mahodi e suudu wala hulwatun wona weddudugol bimana hay so tawi ɓe rendali e suudu hay so ɓe weddodali de kawli taala wala kum nodeno nisfu ma taraka embere konko acci aswajukum sonnaɓe moom o ittintinal ko yiidaɓe e suudu mana yiidaɓe wa tawarathu ronidira azawjani resindirɓe ɓen ɗiɗo fi talaqi rajii e cergal tawata kadi ko gasetengal artirede e muɗum wal ba'ini e woɗɗidirgal in tallakaha so accitima fi maradihi e nawnare makko alladi nde mata fihi nde o maayi e muɗum saniyan ɗi mum ɗum alwala'u ko wongol waliyu bimana heftugol fiɗɗo wawa ɗum an yaatiqa ko nde goɗɗo rinɗinta imru on neɗɗo an yaatiqa ko nde rinɗinta imru on neɗɗo raqiqan maccuɗo makko abdan jiyaɗo aw jariyatan ma korɗo makko fa yakunu lahu haray on ɗon laatantamo bidalika saabu ko rinɗini kon o wonay wala aho waliyu on ɗon fa ida matal atiku si woni rinɗinaɗo may walam yatruku accali warisan gasowomo runude warisahu kono ronamo wona ɓeygu wona ɓiɓɓe wona nene wona baba musidal hunde ala haray ko kanko rinɗinɗo woni waliyu ko kanko ronata li gawli sallah sallam saabu mako ne laaɗo alwala'u dey waliyagol ngol liman ataka ko wonande o rinɗinɗo ba mawani ol irsi sakkotoɗi ɗin e donde ndin hara komo duwanoɗa ronde kono ɗi sakko ma joni a ronata ɓalu yujadugom ɗi hino heeɓo sababul irsi sababu dondi walakin skoni yamna'u hino sakko kadi min e makko mani on sakkotoɗi fala yarifu shaksu neɗɗo on o wawata ronude hara joni o wawata ronude li dalikal mani saabu ɗin sakkiɗi ɗo wal mawani o sakkotoɗɗin heɗi ɗuuɗi ɗi ɗo ha hella jeego
he yadin awalan aranun ɗum alkufru ko keferankaku fala yarisul qaribul muslim ronata ɓattiɗo julɗo alkafira kefero julɗo ɓadiɗo wata ronude musidɗo makko kefero walal kafiro wona kefero kadi qaribuhu woni ko ronata musidɗo makko ɓattiɗo almuslima julɗo bimana julɗo ronata kefero kefere ronata julɗo li qawli sallallahu alaihi wasallam la yarisul kafirul muslima kefero ronata julɗo wala almuslimul kafira wona julɗo kadi ronata kefero. Saniyan alqatlu wargo fala yarisu ronata alqatilu warɗo on man qatalahu kala on mo o wari sa wari goɗɗa ronatamo o ubata lahu ka lettugol mo ka sanctionnugol mo ala janayati e dow bonnere nde o waɗi ndey in kana so tawi woni laati ka alqatlu wargo ngon amdan ko teware wadalika ɗum li qawli sallallahu alaihi wasallam laysa lil qatili alana warɗo on min tarikatil maɓɓotol imma fe accande ko wara ɗon acci kon shay'un hay e hunde. Salisan arrigo jiyankaku maccangako farraqigo jiyaɗo la yarisu o ronata wala yurasu o ronatake o sowanno fatatel kadi kana laatike arrigo maccangako tamman ko timmugo aw naqisan mako ko ɗuyti ɗum wiyete maccangako ɗuytingo masalan aade windodaɗo tawa o yoɓi mbuɗi ko windoda kon ha heddi ko seeɗa ma o yoɓi seeɗa no heddi boy andi bere kon o yoɓi kon haray ɗum ɗon ɗuytike beri ɗum ɗon kalmo baɓɓade wano yoginaɗo wal mo katabi ko ɗum woni e windodaɗo wa ummil waladi e nene paykum ɓeɗo fof ko maccuɓe kono na maccuɓe 100%. Koni nene paykum mbimana ko korɗo ma tawata o jibinanima on ɗon ko maccuɗo en tant que ɗawoyi sa maayi o wonti pullo o heyno toma kadi ede tumande tawno aljami'u dendanangal ɓeɗo ma zala serali hukmu riqqi ɓe serali hiɓe iwa e ñawore jiyankako ngon yashmaluhum hino ɗum hino mofti ɓe bimana no kuwafi ɓe wastasna hino ittintini no mbaɗo ahlil ilmi yoga e jomiraɓe gande almuba'ada yoginaɗo on fagal ɓenni wo on ɗon yari so o ronay wa yura so o ronate ala kadri ma fi embere kon ko e makko min al hurriya immorde e dimoyagal immorde e pulloyagal li khabari ibn abbas sabu khabar ko ƴetta abdullah ibn abbas anna nabiyya wonde annabajo allah sallallahu alaihi wasallam qala o maki fil abdi fi jiyaɗo yu'tabu tawtarin ɗinama ba'du yoga e muɗum wo on ɗo yari so o ronay wa yura so o ronete ala kadri ma utika minhu embere ko rimɗina kon e makko bere ko woni kon pullo o ronay bere ɗum o ronay kadi bere ɗum. Rabi'an na yabon ɗum azina ko wiyete kon zina musidɓe julɓe hunde bonde ñeddude yalla dande fa bono zina ɓiɗɗo zina ko wiyete kon fattu on acce hakke ko fino laaɓira la yarisu walidahu oɗo kadi jibinta baba makko kono taw wiyetake baba makko o mara baba ɓe mana la yarisu walidahu o jibinta e heɓinɗo nene makko on wala yarisuhu ronatama kadi waliduhu heɓinɗo on nene makko o ronata on gorko ɗo ronata wona baba makko no wa innama yarisu ande kanko ko ronata ummahu ko yumma makko wattari sawru yumma makko kadi ronata duna abihi ko alda e heɓinɗo nene makko on wiyetake baba makko li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu makone laaɗo alwaladu ko wiyete ɓiɗɗo lil firash ko wonande daɗɗudi koni daɗɗudi legoy a ko debbo jombaɗo dewgal sunna e farilla renda e muɗum walil ahiri hino wodani waɗuɗo zina on kañum alhajaru fiɗiragol kaƴe rajime ha maayo. Khamisan alli'anu huɗodirɓe fabunul mutala'inina e ɓiɗɗo huɗodirɓe ɗiɗo la yarisu o ronata walidahu ko ɗum woni gorko jebirɗo mo allahi on gorko nafahu riwuɗo mo wi wona o ɓiɗɗo makko wala yarisuhu on kadi kanko kadi ronatamo kadi la yarisu o ronata walidahu jibinɗo mo allahi on nafahu riwuɗo mo wala yarisuhu ronatamo kan kadi waliduhu o jibinɗo mo riwi mo ɗiya tan woni misira ɗum ala ibnu zina ka ɓiɗɗo fattu. Sadisan adamul istihlali wasegol dagintingol hay hunde jibineron ka hollude mufema hum hay hunde wonde hino wuuri no wooda fal mawludu bobo alladhi o tada'uhu ummuhu mo yumma makko jibini majji tan ko mayɗo la yastahillu o dagintinal fus sarihan sabu waɗugol hitu inda alwadi tumande himo jibinte o ilali oɗo jaali o wullali o memminal fus la yarisu oɗo ronata wala yurasu o ronatake li adami wujudi l hayati sabu wasegol wodegol gurdan allati ɗan yaqubuha e ɗan hino battina iwtira ɓaawa muɗum mawtun ko wiyete ko mayde fa yahsulul irsu sakko o heɓa ko wiyete ko ronegol ma ronugol. Jim shurutul irs jim on no yewta en fi sartiji dondiɗi
يشترط هنا سرتنا في صحة الإرث يسلق الدندن ما يلي دي بيجي ونديار دو هلا دتت أولا أرانون عدم واسقل وجود وادقل ماني سكتود من الموانع مد سكتود السابقة أدتي دي فورا دي دو فومو على إذا تمن تونو المانع سكتود يبطل الإرث يبون دندن ثانيا موت الموروث maygor roneteɗo corona ta goɗɗo ko selli karona mo ko so maayi wala hokkuman hay tay ko yo maayi e ñaawre bi mana halden fotta e nele kaari maayi ben yakkumal qaabi masalan konno ɗum wonirta fottirten kaari maayi ko nde ñaawo o mbi mana imam on ko nde o ñaawata bi mawti maf'udin maygol aaden hattaɗo masalan wona duuɓi 19 capantati duuɓi capanɗe yaaka lanɗon inna bon ila ɗo hande en considéré kaari maayi rewe makko ɓen heyno ƴawa o hara ila ɗon noon hande kadi ko ɗum woni oronete li anna al hayya sabu wuro ɗon la yamutu o mayata ijma'an e fottanegol li anna al hayya sabu no wuro ɗon la yamutu o mayata ijma'an e fottanede bimana on ɗon ko mayde makko ne wawata mo warude wona fottanegol kaari maayi woni ko warata on ɗon bimana ko hatta ɗon woni ko ɗum ɗon wawata rewde hoore mum salisan tatabon ɗum kawnul warisi laategol ronowo hayyan hara himo wuuri yawma mawti mawrisihi ñande maayuno mo o ronata on tawa hara himo wuuri ñande oya maayuno ta ko mo gasata ronde on adimo mayde wala wanna imra'atan masalan so tawi ni sonnajo mata o maayi ahadu awladi ha goɗɗo e ɓiɓɓe makko ɓen wa fi batniha tawa hino ka nder rewɓe makko noon janinun bobohum ko jibinaka tan fa inna hada al janin no kum bobohum no yastahiqu l irsare kon handi e runugol li anna hayatahu sabu gurdam makko o mutahaqiqatun hino haɓin ina no fellita yawma mawti akhihi ñande musidɗo makko o mayno hay noon so tawi o jibinama joni e ko o mayɗo so jibinama ko wuuɗo wa in hamalat bihi so tawi noon woni o reedimo ɗon baada mawti akhihi e ɓaawo maygol musidɗo kotirawo on bobo ɗon lam yakun lahu wara latanaki mo haqqun e geɓal fil irsi e ndondindi min akhihi immorde nene goto makko alladi o mata maynoɗo wawa tawi kanko lam yatakhallaq wa in hamalat taynon hamalat bi taynon o sowade bobo on wo o ƴettude reedu bobo on wo baada mawti akhi ɓaawo maygol nene goto makko ayɗo lam yakun law latanaki kañum bobo on kon ka reedu haqqun geɓal fil irsi e ndon rewnugol min akhi morde kotira makko alladi o mata maynoɗo ko fi honno wawa tawi kanko lam yatakhallaq o taganoka baadu taho adi koto makko ma jaaja makko mayde almadatu salisatu windande tataɓere nde fi bayani no yewten fi ɓangingol man yarisu o ronowo min arrijali immorde worɓe wan nisa e sonnaɓe awalan arano on alwarisuna ronoɓe min addukuri ka worɓe o hum ɓen salasatu aqsamin koɓe pecce tati azawju ko moodi fa inna zawja no moodi yarisu o rona zawjataw ɓeygu makko ida matat si on maayi walaw kanat hay so tawini ɓeygu makko laatike mutallaqatan ko accitaɗo ida lam tan kadi so tawi tunga saali timmude iddatuha edda makko on fa in qadatat so tawi noon timmi iddatuha edda makko on fala irsa lahu haray ndondi alanamu kanko gorko min ha e jungo on sonnajo ɗon saniyan almu'tiku rimɗinɗo on aw isbatuhu ma gorol makko addukuru jantaɓe ɓen inda faɓadihi sanga nde o waasa salisan to taɓon al aqaribu pattodiraɗo wohon ɓen usulun hino toon daƴƴe wa furu'un e calɗi wa hawashin e seraji fal usulu ko ete daƴƴe worɓe daƴƴe ronayɓe ɓen tigi tigi alabubu ko baaba wal jadd e mama soro en ala haysi towi wal furu'u calɗi ɗin al ibnu ko ɓiɗɗo wa bunul ibni ɓiɗɗo mahama nazala noon wono jippoy wal hawashi ko yete seraji al qaribatu ko ɓattodiraɓe wohum kon ɓen al ikhwatu ko nene gotoɓe e baba gotoɓe wa bunam e ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen wa in nazalu haysi jippike wal ikhwatu li ummin e nene goto simple wal hawashi e calɗi albaidatu woɗɗi e seraji albaidatu woɗɗitiɗi woni ɓen al ammu ko bappiraɓe wabunol ammi e ɓiɓɓe bappa wa inna zala so tawini jippike achaɗɗa an aw li abin foti ko nene goto baba goto foti ko baba goto tun
haulai ɓeɗo homo dhukur ko ɓeɗo woni worɓe alwarisuna gasa ɓe ronude ɓen wala yatasawwaru mbadinetake wujuduhum wodegol ɓeɗo warisina ronoɓe goo fi tarikatin e nder accande wahidatin hay e goto abadan pooma wa dalika ɗum noon li anna ba'dam ko sabude tawno yoga e maɓɓe yahjubu wirnay ba'dan ɓeya yoga ɓe hedditiɓe fal abu baba masalan yahjubul jadda o wirnay mama soro on so goɗɗo mani no mari baba no mari mama soro haray mama soro makko mara geɓal haray baba makko wirni mama soro makko wal ikhwata lil ummi nene goto tun wal ibnu e ɓiɗɗo yahjubul akh wal ɓen ɗon kadi bimana nene goto wal ikhwatu li ummin nene goto wal ibnu e ɓiɗɗo yahjubu ɗo kadi wal ibnu ɓiɗɗo yahjubul akh oɗo kadi wirnay nene goto on bimana si hiɗa mari ɓiɗɗo ɗa mari nene gotoɓe haray ɓiɓɓe maɓe mbaari nene gotoɓe maɓe wal akhu e nene goto kadi yahjubu on kadi wirnay al amma bappa so tawi woni nene goto no woodi ɓiɗɗo ala kono nene goto no woodi bappa no haray ɗon kadi nene goto wirnay bappa wa hakada awa ko wonu ni falaw yitama u kullum so tawi ɓe fof ɓe hawtodiri fi tarikatin e nder hunde accande fala yarisu minhum ronataɓe illa salasatun sowna tato pet ɓen ɗon tato bara hedditiɓen fof azawju wal ibnu wal abu faqat bimana moodi on si tawi ko debbo maayi ma ɗum ɓeygu ngun siko gorko maayi wal ibnu e ɓiɗɗo on wal abu e baaba on e nene on kadi faqat pet ko ɓeɗo harawen ko ronata ba alwarisatu ronayɓe ɓen min nal inasi immorde ka sonnaɓe alwarisatu ronoɓe ɓen min an nisa'i immorde ka sonnaɓe e salasata aksamin ɗon kadi ko pecce tati woya koni ɓen awwalan aranum ɗum azawjatu ko ɓeygu si ani en ɗimmuɗo almu taggatu ko on sonnajo rinɗin ɗo salisan dawatul qarabati on sonnajo marɗo ɓattodiral no worɓe ɓen noon honno ɓen rewɓe kadi salasatu aksamin koɓe pecce tati usulum ko daƴƴe honno kon ɓen al ummu ko nene wal jaddatu li ummin e pati ka nene aw li abin ma pati ka baba wa furu on e calɗi wa hunno kon ɓen al bintu ko ɓiɗɗo debbo wa bintul ibni e ɓiɗɗo ɓiɗɗo wa inna zalat hestewni jippe wa hashiyatun e seraji qaribatun ɓattiɗo waya ɗum al ukhta ko bandirawo mutlaqan furay foti ko nene goto foti ko nene goto baba goto foti ko baba goto tanbihun findingol la tarisul ammatu yaaye wata ronude walal khalatu wona nene to gooso wala bintul binti wona tanirawo debbo wala waladuha wona ɓiɗɗo on ɗon wala bintul akhi wona ɓiɗɗo nene goto wala bintul ammi wona ɓiɗɗo bappa mutlaqan furay foti bappajo on ko nene goto baba foti ko baba goto baba tum haray ɓeɗo fo muɗum wawata ronude si tawi woni ɓeya hedditiɓe hino woodi ɓeɗo fo wawi ronude o sewni haray e ko ɗum woni hedditiɓe ɓen ala ɗum noon haray en hattay ɗo waɗen pause yiltoɗo rewtoɗen oɗo darsu meɗen kadi musidɓe julɓe e rewtoren haqqille rewtoren ñeñal ko wonɗo ekkitade won fiinude kala ko tata on famal toon on nodde ka numéro téléphone ji jantaɗi ɗum woni 628 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fof si wona areba inchallah haray kala komi wawata ɓeydude on faminde haray mi etoto mi famina on ko hedditi kon kala ko tata kadi mi wawata mi kippa ha famen wallahu a'ala wa a'ala